I'm Rotarian Nestor Sequeira from the Rotary Club of Panji to explain to you about the Rotary Edu Expo that is being organized on the 20th and 21st of May at Don Bosco Oratory. The purpose of this expo is to have universities and institutes from all over India to come to Goa and expose our children, the students, to the variety of vocations that are possible in today's society. We will be presenting avenues such as aviation, architecture, computer applications, hospitality, business management, startup assistance, nursing, and on the sidelines of this will be the career guidance assistance with aptitude tests being done on artificial intelligence. There will be seminars during the program where students can participate and clarify all their queries that they need to as far as what they want to do in the future. Once again, I remind you that the program is on the 20th and 21st of May, the Rotary Club of Panjim Edu Expo. Thank you. नमस्कार, हांव रोटेरियन विरेश नाडकर्णी रोटरी क्लब ऑफ पणजीच्यान उलयतां. रोटरी क्लब ऑफ पणजी एडू एक्सपो म्हण एक एक्झिबिशन 20 आनी 21 मे 2023 डॉन बॉस्को ऑडिटरी हॉलान आमी हाडटा. ह्या एक्झिबिशनान वेगळे वेगळे स्टॉल इंडियेचे सगळ्यो युनिवर्सिटी आनी कॉलेजीस घालता. तातूंत भितर एव्हेन्यूज म्हणजे इंजिनियरींग, मेडिसीन, आर्किटेक्चर, एविएशन, तशेंच मर्चंट नेव्ही, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीज, बिझनेस मॅनेजमेंट, स्टार्टअप असिस्टन्स दिवपी, तशेंच स्टडी लोन्स दिवपी बँक्स आनी नर्सिंग, वेगळी वेगळी स्कुलां. आनी हें एक्झिबिशन चालू आसतना ताचे सायडीन आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड एप्टिट्यूड टेस्ट फॉर स्टुडंट्सूय करतले. सेमिनार with for employment opportunities for students आणि which will be हाजे पार्टिसिपंट्स आसतले जे इंडस्ट्रीचे टॉप मनीस आनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाचे टॉप मनीस हातून आसतले. सो हे हाजो एक्झिबिशनाचो फायदो घेवन पेरंट्सांनी आनी भुरग्यांनी स्टुडंट्स जे स्कुलाचे आनी कॉलेजीचे आनी येवचे आनी हाजो फायदो घेवचो. परत एकदां याद करता, रोटरी क्लब ऑफ पणजी एज्युकेशनल एक्सपो हे हाडटा 20 आनी 21 मे 2023. हाजी एंट्री फ्री आसतली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.